Welcome back to my channel. No bon sabin sibai. Tu ni ko hi update khat ga sei ki nui te. Ai chu tu ma sanga chun update a hong umin shorts video thu a hin. Hen la update jong in he diu tan kol le wa in jong tam pin jong channel jong an sei ta vin age thau tan hi jong le. A hello lai ho dinga. A bi la hi chi video kan sim in detail le wa kan pi ding hi ye. A khat na hi long video sim ho hin ipiham tile long video ho hin 1000 subscriber ngai 4000 watch hour cheong chu 365 days sunga ngai hin 365 days ti ai la tu ni a present days a ko na he ta he count to wa hele ni za sungam 365 days sung chu hi dia o kum khat ham 2022 ai bola 2022 aki chai teng le he chu ba chawa hlin lo le ki chai yang de ti le bin 365 days jinga ko hi yong le jinga ko na 365 days count he ti chu ga hai mil bo te se teng le he cha update tha hong ki he pi ham ti ai le short video YouTube min launch bol ki ne he chi monetization chi the dinga launch en bol te ti la chu to ma sanga chu launch lo short video ti win short fun ti win hi cha fun an umin short video tho ho chun avet nova view hoi ho chu fun api tho hi tham pa khana YouTube hin iza za hama no pi tho hin ai le tua hi YouTube hin pi bol tam tel short jong hi monetization che sa de ti wi te short cha chu criteria ai tabang ham ki a hele 1000 subscriber chu ngai tho ding a hin la hi chi a watch hour kitipa ai umlo 10 million views kiti tho yen views chu 10 million views a hi zo ongain hi chi chu ni som ko sunga 90 days sunga heading chiteng le akhat nga sei ki lang hi chi ahin short video le long video naran ko ma hi le short video a view pa chu he chi 4000 watch hour a ho count hi lo de hi je he tha di win poi mo teng le ads revenue kitile short video a he ads revenue he sum advertise akona sum namu ding ko izat namu de ham ti en ai le long video ho YouTube channel nei pa hen 55% amu hin YouTube kon 45% ake ko hen ai le tua short video a sum namu ho chu YouTube hin nangma chu 45% na pi ding YouTube min 55% ake ko ding atam zo ake ko di tin he long video a ho atam zo nang na pi hin short video a hlom zo nang na pi di he ti chiri ga het be di we na pha in chiteng la he chi short monetization hin short fund kiti pa chu replaceable he short fund kiti pa thleng a chu short monetization hin bol hi je ti yong chu ga het thau he tin chiteng le short video anabola short channel ananeya teng le YouTube ma ko na short fund anamu ho chu hichi azu a 10 million views criteria kiti le 1000 subscriber kiti ho hi ngai ta lo ama chun direct a channel chu monetization ake bol thei ding chiteng le hichi view short video ho a view count heading chu hichi kisei pa hi ai le kum kit sung January to March ke ka launch YouTube hin bol dinga gin chat en ahin bolwa ko na bo chu view 10 million views kiti pa chu count hiding ai je 90 days sunga kiti pa chu hichi launch ahin bol masango wa view ho chu count hi loading launch hi jo wa ko na bo hichi 10 million views chu count hiding ai je achai nen update khat ga sei ki ning get YouTube hin music ho ahin ko yen example to ahin ko idiu hichi ahin koi ding ho chu ipiham tile free zong omintin hinla nangman purchase na cho a ai le ai ti anaman jing thei ding
dollar izat ham man na pi a nang man na ki cho ding hi che music chu na man yang thei ding che tiang le khat che hi ki na hi le revenue share di cho ong cho lo de revenue hi chen na video a chu music na man na hi le na man chu sum na mu se chu hi che music nei ho ta chun sharing chi de ti hen option thu mai in khat chu free hin khat chu cho tho de in khat chu revenue share revenue isum mo ho chu ki hok pi de music nei ho to ti hen hi che chu nang man na de pen chu na ki len the hi ya chu hi chan chu chom cha update ki ga se win tin a phai ti wa he le chi channel hi subscribe bol di hai mil po te hi chan chu yan lang next video le ki mo to ki tau te le ka ki pai